Klardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Isya khai jesmet inglong asotom phan kisung nayang bong pen langdam puluti soar luatum non tribal atuma phan kachepa chorpen ta penangara kisung do athe inglong asomati tribal phan kachepa chordun pen ajok ali kilong abangki non tribal atumsi inglong asoja kong la pen kilong nang jason do anabangki cho endun etiti Laso ali kachipalong je aphan pumathasi non tribal jesmet konadnia det pen beha aphan wangpo ladang inglong asonim so pipen kachepa chorje aphan si varsayan bomtiti Laso puthang mathaponsi Dima Hasau Autonomous Council pen danglok Karbianglong Autonomous Council tumahin pen RDP ponsi komani inglong aso anim so pi jongsi inglong aso kalidera pin so pen chepa chorlote longle philang pen danglok kilong nang jaja kong do anta pipon pelopusi KEC pen pangdak pondo KEC hin pen lapusona sai kideng pon thega puthaga bangki Karbianglong aratum KEC aphan kachuro pajirpon Bonta non an bangko ana inglong anim so piatum non tribal apin so aphan kachepa choratum aphan longle pata kangthan bang so lama bang roratum aphan ke bachinia bang kinang so athelang damlo pulute Jane Store glass corner pendanglok difurong so pialong kido ki ongdung beha ka choklema aphan ke bang non tribal atuma bang ke inglong anim so pipen kachepa chor lo ajoksi ki ongdung inglong asotum kilong nang javar side do anta chen pon bomlo Lapenan parta inglong asotum pen chepachor che det sitami Sri Mangal Asok Gupta tum pen danglok arnisia anama hem dosi kulat kacho bichot atum anta pinyar nia bangke longle phelang chinam dunsi hem chardon chikim bonrin tilo Bonta longle pata kang thanji kalisi non tribal atuma pan longle pata kipya bangsi KEC hin pen bor itu rongsi thekpon long Kedam ta porahut KECCM tuliram ronghang pherangkya mailong kaning je pona tengki inglong aso kalimati non tribal atoma panjong si tribal anin sopiatum chepa chorote inglong aso atum kilong nang ja sondo anabangki KEC pen pipon pipusi ninje ponlo inglong aso kaliatum phan ke maniyong si inglong aso nim supi aso tum solo da se penando kok long eno so dak long le phelang pen chenglo kaprek ja inglong aso tum ke longgi jitu jian ke en pon longli ma laso bang ki pon pe kar no autonomous consultancy lagi chepera ya isi lagi gejen education la klang elo to isi chepera tengpen order ka sarko free revenue sarko banat yelo to so coach ni tuma reference nc di mausa ta ninkan si sini apisi la tum martin chepera Bonta pinyar ni ke thek longa bangke Jane Store glass corner pen danglok keongdung non tribal atuma bangke inglong anim so pi pen che pachor che parupsi inglong anim so pia men pen longle phelang ke nam pen danglok asona sona over side do anta inglong aso tuma men pen si en laplo Lasikar jumi mi alama bangke KEC hin pen inglong aso nim so piatum non tribal aphan ke do abang bangko anatuma phansi longle pata kang than ponlo Mate alam ningje chojima mate akam pensi KEC atum paklang ponpo bonta nona bangke KEC pensi inglong aso kalideratum inglong anim sopiatum pen kachepa chor ajok longle pata kang thanpu radalong ke paklang pona bangke thek pon long lena lapusona sai KEC hin pen claim high hia bangke apor si thanpu bonta jongse ahok pet pen asaya mo ke claim pon lo polote rod angno paklang pon thek asonte messenji pusi rod pen ninje pon News report KTV News Tejpur Karbi Students Association T-Hek Pen TKSA Pinning 2024 on Ingdeng Kretroxy Pastoral Center and Priest Home Pragati Nagar Parwa Tejpur Holalong Pamanpon TKSA Maipu Serjang Ing Hi Kachipahempu Pona Bangso Amayalong Karlitang Sarbamon Terang Apan Kachiki Mojai Mek Dengpon Bangso Frasers and Annual Meet 2024 along Ning Arong Pen Mithang Alun Kan Jesemet Nimso Kirung Rid Nong Chingdi Chongkedam Lengpum Sokchon Missing Dance Stroke Boro Dance Atum Chipaklang Dudrinti
Ingdeng Kretrok City KSA pen gipadopon Fraser Social and Annual Meet 2024 along Aluhisar Paman pen KSA samai pu Chandra Singh Kro along Assistant Professor Difu Government College ACS Inspector of Taxes Sunitpur pen ke Chenglok TKSA Klembarim GGKSA Silong KSA Nogaon KSA Jorhat KSA Hojai KSA Lanka KSA Bokaghat KSA Dibrugarh KSA Khatri KSA atum chetongdun TKSA pen souvenir kapeklang pon lirsenga tiri ne lirsenga kai reng tika hutsi ne kaya tiri chepathir jipwa kitab Aluhisar po KSA samai pu Chandra Singh Kro deng pen ingpu pon Arni kang tim karbia khai loge charli ang tan ki do kabor idun thekji malam the inut pen inut akimi loge charli do ana phan chethan chimom pon karbi ka ko an kolkata do chini ma mumbai do chini ma ni chini ne la pe ni lama ta de ni tum pa do pa de karbi da ke do an ne chini ne de chita ke chini je ke ma ke chini la ne sika me ke chini ko hala kai ke so an kun ki pi kon ki a de ala wi tum do alam itu mungkin kadang so WhatsApp, mungkin WhatsApp kopor lo, WhatsApp lo si, hala kadang tu mungkin anda dipon edgy, pacini edgy, ha Kolkata ke doang setami cinian lo, alam ke, dipun ke belang alam ke, ha Bangalore ke doang bangsa bang cinian lo, lampe. Keram tang surihini ranir ke baning kana hut TKSA mahang ke pathek je phanpura nili long BD sorinang ke ena hut pensi bang soalong nili chingki chethandun long Nona bangke bangso TKSA atum aphai stame nang bat bom dum jong sila pusona phai nang bat bom pulute ansu sesi jakong chelong ponji pusi KCS samai pu kro sang ho pen ninje pon dak tespur karbido chaldi asong 2008 ke sengcheng ning kan se mili ka cherap dun bole kali sita hala ke sengye phantani ki long siba hala jun mani phangcho puro mani phangcho ni long bang sengye patak seng ne ma seng no bang sibai do hala suhut bangke agang na thana te bang ko bak sido busi pu la pen na phi bangke di seng noi pulo seng lo la pen ko phi thu bang ni di non ten batai pon ko dak na hedu se batai tin ke bang batai tin si la dak bang ka chalu sumar bai bang ke ba ta pening ana bang chelang bang ke chelang mesen lo la pen pinang an te chalu sumar pai ta nang ba lo la pen pindeng sumpo jutang jubat Porom puthi la bang sokki rimji aning ke hang la bang song puthi ka kan la halo ke men nai ning karong nai ka bang ke si la am so se tia long ka prek ka charli au samar tum sita la son yong si la son presars mi la hut karbia jutang karbia lam karbia tomo karbia kidin ke kan pakang pen haradak karbia kheo samar tum ti sun ke boyalam ti than pon lo bulurang ke Orang bilang ni bangke langsung sisi ni. Jadi pat karbi alam lagi dah masuk ke cari alang litum ni pan kopi ma ya abis sore nang kahangji ni kai ke abis sore nang ke pinji. Tan cholo ni lang. Non ada lo ke cari. Tejpur hawra long setami kapre ka dima long loge charli atum setami bang ikha. Athe bang so adima long loge charli aphana bangke adimak long mesen pusi TKSA mai pu serjang ing hipen ningje pa. Nang ke teenage quarter lo Ata thipon bom lo ke chengot ke bank koi nang ke tum survey khum tanga teng pute bang phor thoma bat ta ke bujlo ningrong par piglo la pension thak tispur pu isia rong su bi la ke mai jok tami ke bang ate la ke ninge dok nai ha war lo la ke asi tum student na phan tami tum kar tum case even me tum itu motivating tum ada bang tha ada ka charli ko ri di mesen la pen ka prek war side me dak tispur university do tispur medical college and hospital do la hai charli adim tami la ke mesen adim lo Apen ladak, itu kirang sot, so perang ke apen tum kapal junji alam cik ke lain lo, niltum apa yang minang ombom lo, once me itu karbi anak tu asap so itu hidup mate kadure do, kirang sot lagi PG arena dor kiso, apen PG arena dor kiso, apen rumah bhara dor kiso, apen hostel fees, dor kiso apen jo kau ni kiso ni tu, asi itu karbi long otonomus council apan itu kes apen kacung ligang tung hello itu pan ning kimi pen kamat hapen itu pan isi a hostel karbi hostel ang pipon mande karbi hona pipon te itu mana kacung pan akirap kpg
Ingdeng Kretroxi TKSA Freshers and Annual Meet 2024 along kachetong dun do ana tumla pen halada kido TKSA atum ningkarong pen si mesen pen pachunpon. News report KTV News. Kedamtang chiti ni phain koi raisi arni ada por phai kresia por bokajan rong sopialong Union Minister of Heavy Industries and Steel HD Kumaraswamy bokajan CCI along nangka homri. Ada por phai kresia por Dimapur pen bangsi bokajan Community Health Center Tihek pen CHC along Central Minister HD Kumaraswamy nang sundu. Lasahut Deputy Speaker Dr. Numal Momin Karbiang long disinirola phangchopi bokajan SDM and HODR Dibojit Diori ADC Dibahuti Bora SDO Civil Lapen CCI General Manager atum chetong dun. Malom so por chingki chethana por ansi hospital along osomara mahang kapathek mi lapen ke so atum pen chetong si ke cho hormu theseri ason minister ari teng pen pajir pondo. Adun tu hospital pen puthot bokajan cement factory mate CCI along humri dam thudong. CCI along akimi expansion ke claim pon tu jiapan 250 crores satangka panong ponsi cabinet minister HD Kumaraswamy ari deng pen long e sompondo. Lapen malom so por ansi mai tame pado pondo. Dr. Momin Penta alang ladak bokajan Karbiang long along nang kahomri apot kachoro pajir dun lapen side do anta kedeng pon phitjia phansi choning ridun. Adun tu CCI colony arlo humri dam tusi theng piaklim e pon det pen khatkhati long kathara long an adim pali dam tusi solar project ki bijia dim along ta langda. Api CCI administration building along an pali dam tusi KAC CM Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso lapen EM MAC KAC Principal Secretary Joint Secretary atum chitong dun si Karbi Poho pen archodun rinti. Bang Swapi Hirangki atum ben chitong si Chihu Chiput Padopon. Cabinet Minister HD Kumaraswamy pen kaninje ponki kedamtang pharokresir kebra troxi kebra isianing kan pen labang so CCI kimrang ponsi nonan ke kepanason. Lasi penang asonan ke akimi technology tame ke claim ke dampon akinang sora potsi kepami thuji tame akinang sot. They must visit the northeastern region and look after the development of the northeastern region. What are the lacunas are there? For that, the remedy, what is the remedy? All those things to get the information, central government decided in 1996 to send central government's secretary level officers. That continued. Then after Narendra Modi ji came to power, he deputed the central ministers to visit every month, one minister, to the northeastern region and mix with the common man, mix with several organizations, collect all information, even addressing the officers meeting, what are all the issues are there, collecting those issues. Lapen labang su cement factory along alang di dot tikke lada kido vek te bokte rai arada tumsi choklem so dama varsai tame long dun poposi lam chak chipite kang pensi nang ka homri asai mesen pensi chedam chulo. To get the problem issues, he is actually feedback, giving the feedback from morning. He shared several issues. Even the Kendriya Vidyalaya issue also, our honorable deputy speaker discussed with me. Even I visited the local hospital. There also request is that for ambulance with ventilator adoption. All those things they have given the representation. I am getting all information tomorrow also. I am visiting Arunachal Pradesh. Then day after tomorrow Guwahati I am visiting. After getting all information, whatever the issues which has the feedback taken by this local News report KTV News. Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakmi Kardom.